Aprangsi Karbi Longri Abirta kilang arato anapan nilihin pen kardom pajero kardom. Non nili Karbi Longri Abirta kithan bang sami ojang terangpi non birtang ton pen arju. Panjan pen tarapunga towaran kacelang ponja pan kiramtang arkoi ni pai kithomarni long isompon lu. Mathada milo tarapunga hawar laki Karbiang long along kapa pinay adim lo. Pangceng daprang pola sa long e dami pini nang som ik lo dan non di da chok lo dan dar recall je pan dia lo kana kuti sen san mana sa kuti tikabra hini sosece engineer ke ma engineer ke dak la itu Karbiang long silang lo non berarti mu sango do lo as in charge lo ceng ma tu kon ceng masaran asi tabjin panceng ko asi nil ka target lo arwe nang hir he ku si dubar bang tang nang so target men se di kam bang tempon ko cekul yang thomang bo by April bang tang nang ko si to target lo asi dak kape ka so na kusun do tapi nang litum tanang cerap do nang media person tum ta di de manang litum ta la ka arbudo ko si media tema haro dong bidahan nang ke port pilar polam do mati di nang litum nang ap chak do rede ji pan mang di sinon tame rada tum han ka matha pa an ki kisung ke ponang aning kan lo mati kan si kali ning kan ini kali nasi hah Karbiang long distrik ke long pen non antami tuwara we pelang long le pelang mati nasi non la so tuwar jong si itu rap jin pen rada han selam pen mesen atau selam pen odai tek lo polote la ke itu rata tum tame an se ni lipan tame batim Karbiang long han tame akhir jume nang ko jing hon ko lalu kasi la tobar jong si airport lo hada an chet klo lo pro ta hada kenang ye sondo la da community hall nang yi pulo open space nang yi pulo field development nang da ben especially ada education hedi institution hai mission hai LP level puna ME level puna tame hedi so ke mission ye phan nang ke ne to matha asia planning do el blueprint do el so ten ka sistem ko tame non bang ke tobar awi pulo te hala haya kam eklem ni phan bang ke dari motor ben si ponang ka material hom gadi kasi first of all bang ke la towara bang patangi pansipol ni tum bang ke desa sokol kedamtang arkoi ni phai ingkoi ra ke thomarni labangso amaya long ka chepahem phupon laki long sing timu nitaji subhash chandra bose phan amahang ke thekarni katalon pong labangso amaya long alhi nang ka chetong dun laki jengkha bazar committee pen joyram timu secretary gotom kramsa jengkha bazar president PVM principal maharaj chesong terang KSA jengkha Head Branch Pen Rukasen Tisu Secretary Jengkha Outpost Pen IC Bodon Bora Jengkha High School Pen Durga Chetri Ongdung Aluhi Manpeng Pen Kithe Kidingatum nang Chetong Don IC Sir Jengkha Bazar Committee President Secretary teachers all the dignitaries who all are sitting here at the dais and also the students of Pranavana Vidya Mandir, the people of Jengkha area. I'm standing in front of you. Does not mean that I can deliver my fruitful and meaningful speech. I also don't have enough knowledge of the life and sketch of Subhash Chandra Bose. So many speakers have spoken in English, Assamese, even in Hindi. So as a Karbi, I would like to speak in Karbi and also few gaps in Bengali.
Nile blakha in koira phok sanglang ke hara long choran ki jora sai ke deng kapadopon. Richo mili risonim so atumpen pater piponsi. Bangso ningkan suring koira inko aningkana farman risonim so atum yud kem kapaman pipon laki thang ni phai pli lapen proxy an. Bonta hala bangso aningkan ki paman un edalo. Athela bangso aningkan ke tangka lapen ason kisung tektik aningkan pinak aposi nilitum yud kem ke chakji akardik dokoklo. Lasi pening ningkan suri inkoira isi aningkan si labangso choran ki jorasai kedeng kapadopon thulo. Labangso choran ke joralong richo mili riso nimso maipu helariti sopen jalin ponsi. Kongchun bang jina ingtipi dihin rimbang malin kropi lapen richo mili pastor John ingti dikon rilip kiling lapen klem rapet atum anta cerap cetodun judun sita ing samjin pen pajut pon thulong. Nilipen perang ke joy sing teron Karbi Longri Abirta long birta nang pali. Pinya Abirta lan si kangton chalo kaduka we phanta kartong.